jedna potvrda da poštujemo i pamtimo ovaj sveti datum. Da u našim srcima čuvamo sećanje na podvig koji su tokom Drugog svjetskog i Velikog otadžbinskog rata izvršili naši dedovi i pradedi, boreći se protiv fašizma. I uvijek ćemo pamtiti generaciju pobjednika koji su sve stavili na oltar pobjede. One ogromne žrtve koje su pretrpeli naše slobodoljubivi narodi u borbi protiv nacističkih agresora i okupatora. Umetnost igra posebnu ulogu u očuvanju historijskog sećanja, formirujući povezujuću nit sa tim događajem. Izložba koju danas otvaramo je potvrda toga. Na ovoj izložbi umetnici nam kroz svima razumljive i pronikljive slike govore o događajima tog najžestokijeg i najrazornijeg rata, uključujući i ono što su vidjeli svojim očima. Organizatorima smo zahvalni što su oni uključili i dela bjeloruskih autora. Predstavljeni radovi se bave najvažnijim temama tragedije koju je rat donio. To je tanka granica između života i smrti. Važno je sećanje na poginule, nada u miran život na zemlji, ranjenoj vjerolovnom invazijom njemačko-fašističkih osvajača. Ova izložba je počast sećanju i poštovanju onima koji su preživjeli teškoće rata, onima koji su pobjedili i približili dan najznačajnijeg događaja u istoriji 20. vijeka, dan Velike pobjede. Za Bjelorusiju, kao jedno od zemalja nasljednica podviga sovjetskog naroda, gdje je poginuo svaki treći stanovnik zemlje i više od 3 milijuna ljudi, ovaj dan će uvijek biti sveti dan.